Pa gledajte, kao što su rekao gospodin Johnny, gosti iz Jermenije, za nas oni su prvo cilj te posete da na neki način stručni se upoznao kako i na koji način funkcioniše celokupni sistem upravljanja neopasnog otpada, od primarne selekcije, sekundarne separacije, kompostana, sanitarne deponije i normalno, pošto se finansira sredstvima Evropske unije i vlada Kraljevine Švedske, oni su izabrali i u pravu su da posete grad Pirot i da posete regionalni centar za upravljanje neopasnim otpadom Pirot. Za nas je to jedna privilegija, na neki način za nas je to priznanje da delegacija Armenije se upoznaje sa načinom funkcionisanja regionalne sanitarne deponije Pirot, ali za nas je velika obaveza da taj trend napretka i usavršavanja u oblasti upravljanja otpada zadržimo i normalno to je dokaz ponovo to što ja više puta kažem da Pirot je lider u Srbiji u upravljanju neopasnim otpadom, a regionalna deponija Pirot je najbolja u Srbiji, to upravo pokazuje i današnja poseta. Mi ćemo biti u situaciji da kroz jedan interaktivni razgovor komuniciramo sa delegacijom i u stručnim pitanjima, administrativnim pitanjima, finansijskim pitanjima, to što ih interesuje, a druga strana medalje, za nas svaki razgovor sa bilo kojim gostom ili da li je stručan, profesionalan, za nas je mogućnost da razmenjujemo ideje i da tražimo način gde mi grešimo i gde treba da usavršimo taj sistem. Ovo je program koji finansira Švedska, a radi se za podršku države, to je vlade i stanovnika Jermenije. Mi u okviru ovog programa pomažemo ljudima iz Jermenije, konkretno ovde da posete svoje kolege iz Srbije, a konkretno danas i posećuju Pirot. Praktično iskustvo koje su ljudi u Srbiji stekli je veoma dragoceno i ja verujem da su oni veoma ponosni da podele to svoje iskustvo sa drugim zemljama. I should say that this is the best time to visit this facility and the city of Pirot. Ja mislim da je ovo najbolje vreme da posetimo Pirot jer mi u Jermeniji upravo započinjemo tek ovaj projekat i proći ćemo sve korake koji su u Pirotu već izvršeni. Projekat u Jermeniji na kome radimo je na početku, ali je vrlo sličan jer u njemu učestvuje 16 opština. And the program funded by Sweden. Radi se o gradu Sevanu u Jermeniji i radi se o pomoći tom gradu da započne zapravo odvajanje ili separaciju otpada na izvoru. To je projekat koji finansira Švedska, a radi se u saradnji sa jermenskim programom i sa Američkim univerzitetom u Jermeniji. U gradu Sevanu u Jermeniji mi sprovodimo vrlo sličan projekat, zapravo odvajamo otpad, plastiku, papir u jednu vrstu kanti, a staklo u druge i to je ono što se radi i u Pirotu i veoma nam je značajno da vidimo kako vi to ovde radite. In Pirot. One of the biggest problem remains dumping. Divlje deponije su zapravo najveći problem trenutno. U Jermeniji ne postoje sanitarne deponije i to je ono što je trenutno najveći problem. Ne postoji takođe ni odvajanje otpada i mi upravo na tome radimo. Želimo da se otpad odvaja i da imamo tu veliku sanitarnu deponiju.